thai thar le na tur po hi DRH da kan soi thina a theilok oi su min ti thin budget po voi khan ma la pharvelo nia an du don soi lo min ti thin ni thum chung in DRH da hi kan ti lo ning ma le tuna chuan kan house leader le chief minister za tak ni bok wind up turin kan so manga chu le tha le rem chang ti te ron sei bok anga tha nge so mang pu speaker kalome kan ngai thak ta ang khan ke po ka riat ve phak china achung thu hrim hian governor speech cha a thaber alanin ka ria tin asoi ho na po hi kan lung rual tan ber tum ani in ka ria lomom ka ti tak zeta he sarkar thar kar khate mol ka upa a hian kumnga chunga kan kalda tur zong zong soiman ani lova amaro chukan governor hian kan 100 days program te ferengin ni za chunga kan han ti ngal tur lampang hi aron ngai poimo ni in alanga ni za hi working non working days te han pai hian na kumar tha atop tura kan ngaya chumi chunga sarkar tharina ati tur angai poimo te chung chu minon puan sakna ania heta hian nge thil lo tam tak a oma entinan thil kal lai mek sarkar mualiam taina alo ti mek voina eng ma dang lam na om lowa kan chom hi tam tak a oma khang ka chu thil thar le soi ngai lo a aron ngai nin ka ria chung zinga chuan entinan kan manipur lampang unaw te chung chang te ania Union Home Minister nen kadin betoa in mai chana soi tan kan tia tin Prime Minister point min ron biak atum lai takin ulai trong trai betel center ka om lai lo ni a ma se sin min ron thon thunga tin Myanmar lama kanuna refugee te chungchang po kan external affairs minister nen kan soidon to telephone in ani ko kabat smet ka thian tra alo ni boka India sarkar foreign policy le a diplomacy hi Myanmar chungchang a hian kantana lom tak zong hian in herdon emiang o te po kati rilruwa ne hang hi thil sensitive issue ani central sarkar ngai dan te chunga kan trong angaya imponi sen kanunau te nia politic thil ani lova human issue ani wangin kan theyang tok le kan resource in atlinang zela chuan heng somdol na hi kan thok chunjom zel meka kan ti zel don bokani ti kha kan soidu then designation plate chung chang kha an soi fi angain ka ria sang ni le som pariat akhan kan manifesto kan da ani kan ria thawangin manifesto te hi sarkar kan siam huna mantur ania kan sarkar talova thai thar te po kan leng kan tia kan lei theilova sarkar lo miau chuan khati lai kan da chan kha kan sarkar chuan hemi VIP culture kan ti claim na tu zinga pakhata kan da keini party MLA le minister te chawina kan zom big tur ni lovin Mizoram MLA zong song te na kan zom tla na ta na kan duan ania amaro chu sarkar na kan chanta lowa chuan keini chawina lo zom fal khan omzia thui tak anei chuang lo boka le kan hanen nona atta ka thil thleng kan han enin MLA te minister te chu kan wak chuak ne me ma chiat ni that nia kan thlen zung zung nga ya
dam doi ina te meeting a te kan kal zinga tin session te lo oma in tlan chok te lo ni bok nen khanga khan kan lo tingot na a ei chu a fu chiam lo ni ti kha kan hruai tu te mu dan ania tun trum sang ni le som ni pathum manifesto a hian kan tel to lo kan drop to ni chu wang chuan in thlung lovin a tu te point designation plate ti kan mang thei ti kha hria ilangin ten kan governor ina soi mai lian zual kan han ti kha han soi chun zom le ila power chung chang te ania nie tun truma hian tram top lama budget ding noi nen khatiang project lian kha soi ngam din muna kan la ding lova amaro chu nakum budget thara ero chuan ma kan la tran dona power hi tuna hian a changtu minister hi an mani chung kwa po tui khop thei kan mangani sokar hmasa po khan an ni chung kwa hian kan ramalui pakhat khwa hian lo dil to a phalna an mu lo wangin an khop thei lo ani maya chu tiang mi a tui mi le atalen nei chu nge chu voina hian kan power minister te kan handa ve ani a ten Kuaran Toratran te po hi kan trang dona tuna hian MSME nuai hian at hei saringa awareness aom lova sarkar atangin awareness kan in pelo boka kan entrepreneur tam tak hian hei hi an chorlo ani keni chuan kan wardona akum khatna chowa chuan kan state sum kan man po angai lo central scheme a hian guarantor omsa a oma loan provision a omsa margin money a omsa beka subsidy a omsa beka ni chu conversions in central sarkar scheme omsa tenen kalpui kantum ani then boundary chungchanga kan home minister in boundary committee adin don me katuna hian ni za chunga kan ti tur ania kim chamuk takin a stakeholder te ai o kim theyang berin ni buat sai atuma a boundary kha kan ching felang kan tilo amaro chu ram ria buaina am vele phut zuka joble sila committee din chung ang khatha kan tilo ati ratanga nei sa kan do wangin kan din sa anga chu chuan maron langa chumi malana ang zel chuanin kan kaldon ani tina ani then resource mobilization department sarkar masain alodina resource mobilize dan tur ngai tu tur committee kha hau tak bera an trang hal ringot kha dik kan tilova department din na thama kan ngai lo hei so wangin nimina khan a dissolve na order ka approve felony committee atok supo chu rei takan din po ngai lo wang department meu tuna kan department nei te poi amalgamate lela hetiang ramjim mithringzim sia kan ti na kalaya athar hon bel kha heini mita chuan afu kan tilova so wang chuan a committee zongin kan da a heta hian IS retired Chief Secretary Lui chu Vice Chairman kan da dona chu po chu hau tak lo theyang berin thatin cheng khat loin kan mang don ni kan cheng khat lo te na tho hi chui nang ta don lo viau hlomani tin MSSB hi tuna hian exam conduct mek an neya hemi an zo ma hi chuan khoi kan tum lova an zo huna chuan kan thiat dor ni Mizoram a hei chen sarkar kan lo nei ve to a MPSC kan ring tok mai thina chumi ring tok lova political appointment ti theinerem chang tak system thar introduce tra kan tilova athok tu ten fellow kan tilo pressure awma chu wang chuan he bot noe na thok na la a hian
thil fel lo tak tak aom ti po chiang takin kan hria ni soi tlak po ni mang lo te po amani chu wang chuan hei hi din reng chuan sarkar pian in rem chang an mang duanga political qualification atrai no lu tumda a omanga chu ani kan ram ti kholo tu chu police te kan la a kut vung berbur ke vung berbur min veng tu ta na kan du hau lo tur te kan la a zirte tu kan la kan fa te zirte tu ta na kan du hau lo tur te kan thun lu ta chu wang chuan kan sarkar na thok quality hi political appointment awang hian a chethui to ne ni chu tiang chu adu ta na ti mai theina system ani tlatani tunami te an thalo lu tuk kan ti nan lo MPSC chairman nen kan soi dun to a he thil alo chuan hi in dai lo ti wang ani in dai lo reng mi ka tia dai lo kan nei lo ti kan zo lu tuk kan na hi atia amaro sui du zong ro anot min ron pero ka te min pe to a ta po chuan staff deal bel le ilam awm vak lo etuna kan driver te nei kan to don deu ta a drivers barak athanga kon min sak sak pula ti chi aron soi ani deu mai sum tan po ngai don lo chuwang chuan an na lo hau tak chozel ni chuan MPSC kan thuam chak chozel mai zok don ani ti kha kan soi du a tin SEDP zirti tu te cabinet in chung chang kan ngai tu to a tun financial year atop thlangin kan leader of opposition ina aron ngen angkhan sorjui kan tume sarkar hmasa tilti thiat buan lam hi chu ke ni zo kan ti ve vak lo ni a mai ro chu mi ta ji nga hian unqualified tam tak an omani kal zel tlak lo ten danang thlapalak an ni lova party advertisement ten so party nan lani satana so ti chung chuan cái ni chuan financial year hi chu zoro se kan ti a chu wangin an thok zuenga amaro chu khami ba khachu kan education minister in trula tiangina kalpui ve to tura kan ngaya mi qualify lo te ten an ha tho na muna om chuang lo te ai kal lo la song ta te pon om zela ten khang zinga khanin nia an om na tur ni lo om ta dai te po an oma chuwang chuan angai ngai han som reng te hi chu ani lo dewa kan ngai ani tin school upgradation hi nia in Thandon naya November thasawa hian school eng mazat upgrade alone to thina kan fiat nu ani in Thandona school upgrade vakte in Thandona district hospital vakte kan kheto ani post speaker hei hi wo zonna na ngai a hlo du khop mai district te po kan han puanga sokidar po district thara kan da le lok thei si lova school kan upgrade te po atak takin kan implement le thei hau si lova mana an upgrade masak trumpo khan ke ma nge hin he hausa in tia ma nge in upgrade ang hian an lo de peta chu ka tia nor ngai le zo kan an ma ni nge po phurit ni tur kha vot du na wangin kan sum din munin a phuem atlinem ti po ngai to si lova thil ti he anulea lo sarkar tan hianin a hriome ema ki nok then kan ti te po kha heng awang hian heng tongkam te po hi alo chuak ani so wang chuanin eng po ni sengin tuna tra man tur kha ani lo hrim hrima an sarkar ma sain upgrade dan ka chu kum ni nuwa effective tur chawania kum ni chungin kan lo ngai to ve photange hi chu ole post speaker khang neu kha kan soi ta trewa when I hian
kan soi ho chung zong in i ve lama mi te ne na tangin du sak na le lom puina kan dong mol mola lom om kan ti tak zeta kan soi photo angin tuna hian first timer som ni le pathum kanoma chung zinga som ni chu ei kai ni lama mi te hi ania budget la phar ngai lo an ti te kha kan ni so wang chuanin pui kan ngai viau don maya voin kan soi ho na tang khan thamwan thak katia ten min kan that lo kha min ron lau pui le mai te kha alo mom katia kan council of minister te po kha thazok tur ngai dan te kha an ron ne ya kan minister tur te po kha min ron ruat pui de unuang maya an soi tlai de u hre ni gan lo tilak lo tho sia den ADC area kha ai zolten en te khang ka ha in te kin de ut uta dik che chuan ADC area le a chevela constituency pasari awma so da chuan pakhat chau kan tling ani ai zol khopui hian in thlan ma sa in ne na sang tak min pe a tun truma awa in kan sang le a lung le khopuya LMC awa in kan sanga tuna thattakin ne na min pe le a heng te le sit khat chau min pe tu te khat chu in thik lo kha a thavia in ka ria ai zol khopui ron ne ron in te kin deu te kha ma wang kan soi mai nia eng po ni sengin solaya nia sit sari vela pakhat kan lo tling ve a min du sak lo khop mai salam mi pui te kha nin ke ni ro chung kan du sak tho tho don chu ni ka ti chung khan kan en san don chuang lo chu phura te cham dur te kha ke ngai po hen ka wat lo vek to ni hi kan check in tur kan bu zem tur ani ti kan ria amuna kan kal veka tuna kan agriculture minister thar po hian hi a tha tho na po tak ania kan soi don to amaro chu chu ti thut thut a thil ti thein lo sumanga ya hi kan rama resource ele barlama min petulian tak ani ti kan haire lu tuka chuwang chuan heng te hi ti develop thuai kan tuma ten Mara Tribal Girls Hospital Delia MADC Suminley Aloni Delhi khopuya kan mara mechia nula ten lekha ten zukzira omnatur thatak an nei thein turin hostel thatak sak ni setin arampo district council Suminley ania article 275 nuai exasari sanction anito sokar masain akol rega athok tu ni in chu deu ning ka ria sokar masa khan thodu si district council lamin consumer kan lesin aram hi kan ta ni kan thodan lo chuan in sak kan oilong in ti te po ko mani ome aram nei tu ni miawa ke ni chuan in kuta kan da don MADC kuta he girls hostel sakhi kan da don ani ti kan soidu ani ten kan opposition lam atangin wai takin kan kaldik lo chuan min beidon ani ti kan hriat te khan lom om kan ti constructive criticism hi chu engla point kan welcome reng don ani tun ba khan buhola huna khan private members bill ka thelu ta kha long takin min pass puini tradition thadu mai ne kha opposition bill ania wanga tha po inol tlat reng len dan tlak deng te kha atrol wa kha tiang tradition tha kha and try to ro pui tak tat ten min lo nu chi chu wang chuan tun tuma po hian he house sung nge ale kan constituency kan en kol na po politic tak maya politic chemi manga in clear ran na nei vak ang te kha kan tum lo ani ten soile soinu mai che MLA history kan siam tam ber tum ani
ข้าไม่ข้านี่ละว่าผู้สปีกเกอร์โหวตลากันเองขานมีประวัติไอ้ไม่ใช่โหวตอัตมได้อันนี้ตัวจุมาขานส่วนวันนี้สรการทาร์ฮีกันรมาไม่เชื่อแต่โหวตอวังโลเปียงอันนี้ตีละส่วนวังสรการทาร์สเต็กโฮลเดอร์เลียนตักจูกันไม่เชื่อแต่ฮีอันนี้ส่วนส่วนไทยงิลไทยกันนี่ละว่าบูเมนคอมมิชชั่นเตปโอกันหันเสียมเวอังะไทยังโตกินันตานนัทอกันตุมอันนี้เต็นกันกวร์นอร์เฮียนวอดลาอัตรัดชันเล่ตัวนั้นมามีอันพูดชันค่ะเชียงตะกินมินฟิละกอลพุงทาร์เล่บานักไก่สู่สการchange อันดัววางาวอดลัตุระพูดตะกะโลกลอันนี้ติมินฟิละ The people of Mizoram spoke in loud and clear at the end. Zoram mi pui te hia. Enge andu hi an chiang. So ring taka anau chuana ni at the end. He sarkar thalo piang hi. So wangin hopes, aspirations and dreams. Mi pui te base na le malam hun an lo thlir lok na khang zong song tidik turin chuang mi pui te be se na ai o chuan helai in thuani ti kha min hrila chuwang chuan kha kha kan riat reng tlan atru hle don ani tin a soi jinga poi mo em chu budget hi he sarkar na mi pui ma athu tiam te di lo thling tur zong in Mizoram budget hi buat sai tur ani atiani hey budget session hi February kan nei hi budget buat sai nan huna tot lutuka dona hian December ni sam nia thelu tur ti ani a kan tum anga ni sam nia thelu thelo department an point kan ngai na thiam don choni February tha session kan nei lowang e March tha a emo February tha top lama emo nei kan tum a chan chu he sarkar thar policy milin he budget thar hi lo chuak se budget kal phung thar nei la kan du awangin tuna kan minister ten office an lua tran chau ania an department theu an kai hruai tur ziakin road map pek vek an ni to a chu mi mil chuan an budget awm theina turin hun tlem kan du a chu governor po hian aron ngai poi mo ema chu mi commitment mil chuan budget heron siam turani ti a soya tina soi poi mo chu budget hi a simple turani simplified ani turani common man te fiat thiam thei turin siam ni ro se tia hei poi mo le a hei kum ngawa MLA Trump kan man ral po hian budget kal mang hi fiat kim tak tak hi hare me mai ni a complicate lu to kan budget hi ko fran budget chu amole me sinot income puya te vibels te tam tak kan pass veni budget ting tlang pa le ka thiam lo ko fran upa palai an lo kala an the thiam vek kum lo kal le tura kan ko fran sum kan mu na nar tur an the ka kan man na tur an the hal vek ni a simple le me mani tinga sarkar ania wang ti taka a complicate hi ke ka khethiam lova chuwang chuanin a lo theilo te lo ni chuan ti ngai na aom lova amar chu thei ram chuan a simple thayang perin kan budget hi mi pui riat thiam turin department tinin ron bua sai thei se kan du khop maya chunga chuan central scheme ho thatak tak SMS 10% kan nei lo wang kan chan thin hi hei hi department tinin aom lo thei to na turin heng provision te ron ngai poi mo turin kan du a tena be takin central sector schemes 100% funding ho hi hei heng ma kan choi ve angai lo wangin chutiang nei department te chuan khalam kharon hoina hle se kan du bok ani tin corruption chungchanga zero tolerance Don atia kan governorin thu chu thu ani maya thu hi chu thai kan ngai thanem to he house po atak hi kan du a chu wang chuan
zo te chu tri or tiri la kan him mai anga thom kan thiang kan tlan chemai don lom tiri ngota kut ben khaom jani lo atu berin nge zo te chu tri or tirang eng tin nge an or tirang ti kha poimo so wang zero tolerance om turian eng tin nge ti lai in system tho tho kha a local le thina so nga tan chuan general consent CBI ne na pek te ani a kan sarkar kalta khan lok ai tain CBI ne na pek arot pathum lai kan sarkar a thelu kan sarkarin alo dang chata pek kha phallo khani a keine ro chuan general consent kan pedona chu kan chief secretary po instruction ka peto a engma phalna mindil angai don lo an kuta thulu chu an investigate mai don ani tin monitoring committee hi kan din chho mai don a kar le lama te kan din thei tongem ka khelo chu da chuan recognize party tin atangin mitang kai tur corruption huwa in ayo an ayo puspi karonda turin kan som don ani so nga chuan kan ti ho don party sarkar kan din don lo mi pui sarkar kan din don awangin heta hianin kan ti ho vek don ani ko thranai o chuan an vai ni chuan tamlu tuk dona MPF ayo pakhat MKC ayo pakhat tiang chuan kan tianga NGO ayo tenen so chuan kan rama project poi mo zong song an monitoranga kan ti ho don technical support kan ma mo dona sunga chuan quality control division te po du an man thein an disposal kan da dona tiang chuanin kan zawain kan rami kan en kol tlang don ani elai ke ni ruling mitlem te engma experience po nei lo ten kan ram kan en kol bill big kha atha kan ti lova kan ti ho dial tura kan ngai ani tin financial measures hian hey so kan na tok te lo pe ngal ni ro se kan han tia han tum ta ga chuna lo pe ngal thei mai alo ni renga alo mong khop maya ama ro chu hey so kan na tok a po ka tron huat thu suwa an wai nung deu asa kan ti te sanctuary at hok te all age pension kan ti te adong tlai an trang fo mai hi le he house a po au chua pu yan ngai thin kha aboi thak kan tia chu wang chuan department zong songin heng mi har sa lo tlem te hi Christmas dona a lo mulowan tran le se khadik kan ti lova ron ti sak thei fram ni sen kan duwa amaro chu department then khat expenditure sanction po laron thelud lon oma finance department mo phurna ni lo kha kha finance department a taknial pon la thelu lo tlat chuan ti ngai na om lova heng lo tlem zok ko sakhar sa zok te hi hun local zel tura po ron ngai poi mo turin kanin cha duwa không anh kan ron lok anga hei kan hun timing dar liar ta kan motion hi kan business si kan ti tlang lo don em niang ole chun som lo le pu speaker lo me heta hian healthcare bill tang zat kan fria an khong ai thak ema attend the page an bill chuak man lovin mual an liama trenam te poisa an puka ka bill alo thlen huna ka peng chen lo in tia bill thleng thei si lova puk tur po hreto lo tam tak anom ti kan fria hei kan ngai poi mo masa Bible se samli emiatan hian kan sanction ngal ani chu SEDP sum atang khan kan peni kan zep lo a thazok kan ti wo zonana man ngot ai zone thazok kan ti ten askim thazok khidwan mek ania chu nakina baje session lama te kan minister ten min la fil tura ngai ila thlai thar le na tur po hi DRH da kan soi thina a thei lo oi su min ti thin budget po vai khan ma la pharvelo nia an du don soi lo min ti thin ni thum chung in DRH da hi kan ti lo tling na
alo thei na me mai vai bel se za som kan da nisina kan agriculture minister soyang khan kum thara za somnga a bultran nan kan da le phot do na kumina za som kan handa po hi kan man angai vak kan ring lo red kan puanga kan leader of person khan lo chiang lo nge ni midang zok nge ni kan red puan kha loram dung le wanga khang thai thar pali te red kha kana puina sa so thing te kha ke je somnga ti ni a ama ro chu khami ang re ta sal na tur rial lo chia khan sarkar chu kan lo che don ani tu na hian kha ai sang khan sal don in kan ria mani khwa khwa anti dan thiam ang anga sarkar red aya sanga sal na lo riat kha chuan an sal mayang ti chuan kan poisa da kha chu man angai lo the ni chu tiang ani te po chu kan be se via wa ma ro chu eng le khole kum ti ra tangin so thiang mun an walai tang khan a chebira songai na sal don ti security nen khan an thok don na kha kha dang lam em to ni chu tilom zia chu ani le maya sarkar ma sa po khanin NLPP sam tur kha kan sel ve vek thau khania kong sira balu le rora chop laklo to zong zong den khan kan sel sak vek til da khan man ve thau khamale chu wang chuan kan roi tu te nung kan han zui ve ma ro chu kan man na chu til thalama kan manga ten hemi chung cha hian kan soibel du chu work order hum to na thok to chuan an thok tlangang tu ma ti boy lo tur kan tia ala thok lo na ka chu stay tur kan tia chu te chung chuan sarkar thar pian to nu ate thok to angalan tumin kong sira balu tlem lo chung lui tral te nom ti kan riani heng mi te hian eng tik nia tang nge na an tho tran ti an khuwa ten an thelu tu chu wangin khatianga sarkar thu pek oil wa lo che te khachu anin sen thon palang ti ka lo pui khop mai dik tak chuanin heng contract re rang hi bikin saski te po dan lo pek ve kan restricted tender mang fe ka pek kan cancel ve vek po ni la thiamom tak kan ni karing pu speaker chu ti chung chuan kan ti du lo ani ten resource mobilization a hian manpower assessment te kan ti na sadona ta hian aikal le mani post lowa omte a justification nen January tharal ma CMO wa chief minister officer on thelu vectorin instruction pek an ni to justification kan photel na chan chu aikal thelo om ve ni post lo om te po lo thelo om ve ni amaro chu ati tlem theyang ti kan ringa chu wang chuan alis han nei photela kan ti tin department a hian asset pan trangkai reng lo a oma khatiang chi kha hey chief minister bangla te po kan bel chianga oxygen concentrator lo om treu ringot mai ni kainin kan bial tan kan thalel ngoi ya so ti lain tv pali ama chiali ani boxia khum tela chu angai rin tur kan te min lo khriat thiam kama mo khom mai pu speaker han mut na chi rual na lo kadam lo te po arim chelu tuk khang khachu atru khachu kan han le thar ve nual ania wifi thlengin lak ania wifi po kan nei lowa chu kan ro chung dan hi ani so wang chuan khang ta khang te this investment te kan ngai to dona so southern campus te po kan kuta om don me chuan engma kan ti thelo state finance tur chuan kan thelo kan thlin lo ZMC te po hi kan airport te thleng hian this invest tur ani don MT te heniai mi thiam ten anon ngai to chuak nga austerity measures kan soina sa kan facility kan ti tlema kan ria ten kan hlole electric bill kan ti sang don lo ti po kan puang to pathian le mi pui ma kan thutia mani kan zom nge yang tin electric bill hi bat kan tum ve to lo
mi puin an bangai lo sarkar lo budget hi atrulo kan ba a surcharge nen frem na a interest nen kan tisia a surcharge ngot po viable se chuang te kan soi ni a bill ni lo pek lai awang frem nei a hek atlaran zong hian kan tal na se em ani a huna kan pek chuanin rebate min petheya a bill a claim ngai dam na nen ani thunga poisa kan save ani chuwang chuanin kan seng tho dona pek le tho tur ai tam zop a pung ne na pek le tho ai chuan pung nei lova bilai claim pek the ani chung zela hian any sarkar chuan electric bill kan peza zat don ti chuan poisa po in to del kan je om chho thei zelang ti kan in ring ani tiang chuan kan tianga tin electric tui ren turin mi puite kan in nge na kan en non lai duwa abik takin ke ni ho sarkar a free dong thei te hian a free kan don mai awangin tuite eng te hi kan ren lo tur ani lo kan pui fanau te poi zir tir ngunang u ren angai eng kim le khapuan te po he phek le lam jiak lo samhan trong kai tur hei pu speaker ka kaman lai po hi ale lam jiak ve kan ni karon ken ni so wang suan eng kim a hian kan in ren tur ani a administrative reform te kan be chonga kan member te na an suyang khan file tracking device te po ti chhozel kan tuma ti chuan simplification te po kha la ti chhozel kan tum ani tin zu le drugs hei PPP method kalpui kan tuma excise act te po siam that ngai kan fria a tuna chuan kan NGO te khotlang then fai du tu te engma legal right anei lo wangin min case an siam chuan alungin tang jok tura an tangtlat khati zongin zu le drugs si kan ti re thei lowang chu wangin dan atanga tran angaya publica zurui kan ngai thei don lo he sarkar hian chung te ti thaba thin zurui te po kan ma tel vek don chu wang chuan ru te le publica zurui te thawang tu mani hau to lowang u abik taken ke ni ai chuan kan in zir tir ngun boka kan kal khom na reng a hian tiang hi kan om mang to lo ani alo in zir tir thei khop mai kan mel lan na ni wan tlang ma kher kan roi thin hi zuan in le in lo chu kan soi pha kan lo animal right ani ten soi from tak chu kan main mineko son kan main secretary ta son pu speaker drugs le zu an zuar thin an tiani ei fellow katia CCTV pakhat ma function lova chu chief secretary ka fil to a CCTV so rang theyang perin kan repair anga police in duty room an nei lova duty room kan ngai tu anga so ta tang chuan CCTV so an monitor anga gate atam sia duty and claim sia anen call zo lo ani so wangin heng kan office hu le zela rui hlovina min chim hi adik lo kan ti a so wang chuan kan lo chena deuh ani poin pui te fiat thiam na kan ngen ani ten Mizoram Right to Public Service Act 2015 hi hei kum tam aliam to kan pass ve thangota kan mang le silo tuna hian department tin mang tran turin instruction ziakin kan pemek ani biometric attendance te po cabinet meeting in man hal tur atiamar chu office dong so kan mang thri don lo abul tran nan secretariat atangson tran turin nga kan la to ani a chu kan han kaldan tlang pui ani ato pera chuan pu speaker kan governor ina atu soi hi theng hil lo ila overnight change om thailo zan kha thil thua heng zong song kalpung tar hi a thleng thailo ani chuwang chuan kum khat to in song henan year of consolidation a kan mamo don ti soi hi fereng ilangin thei top kan suat tlang anga kan din munte kan han so nget ve fret anga thatlam kan panzel tura ngai ila tin kanem KHC Mizoram Kokran ruai tu committee ten mani Kokran theva kan ramta na sual thu pachoi
ตรงใจในเต้นรอนเรลนี่อินกันโลเสียอารมณ์องคบไหมอะสวลในโลกันมโลวะทุบจอยง่ายโลตู้มากันมโลวะสกาทาราเฮียนปะเทียนเนนะโปอัทาราอินลานะกันสวลทุพาติโซยะไงดำดีละมาละมะทาโซกะกันรำอากาศไทยนตุระมันตรงใจปุยเช่าตุรินมีปุยตะโปนังมากัลตังอินกันเงินอันนี้กันหรอไหม